full episode Ilocano Love Storya. Anya ti plano? Urayan na ka ni Uncle mo Romeo iti Canada. Anya? Ada ka nun agur-uray at trabaho ijay. Kasta ka di, mama. Kas lang aming awan asam ko matayo. Anya nga ron ti kayat mo? Ano samlatan ti trabaho? Awanan sa pula iti trabaho kan posisyon ko kas engineer iti kumpanya, mama. Kan natalgad di kumpanya ang ayan ko. Uray pay. Napimpintas tayo ng opportunity, iho. Sige, mama, panunong pay. Awan iti planok, di mapan iti sabali a lugar o no pagilya. Nga masaan na dakas no sa pulam tinapimpintas pa'y agasat mo iti sabali a lugar. Sa anak pa yan makaikadang, mama. Agam, anytime, ipatulod na ka nun ti plane ticket mo. Ha? Saan mabalin, mama? Apay ngay nakmandak launay. At daan ako niti hustong edad. Kang runaan na, nakaturpos ako, kan at daan ako niti natalgad at trabaho. Saan mo kumapaayon ni Uncle Mormio? Tapara itinaranranyag amasak bayam ti pampanunutan na. Ito na ang araw natin. Anya? Anyat is ma'am. Day taman kanta mapatpatukar. Manipod iti stereo dahito yung restaurant. Pwede ta kanta. Tunggal lakit din at data dito. Maira na ang mapatpatukar dayta kanta. Siguro, Song of the Week na rin ta. Saan asikat asinger tinang kanta. Napintas. Huwag nga ron. Nagtingkas. I'll be right by your side. Magusgustuak man dayta kanta. Oh? Wen. Kaya't ko. Babaeng dayta kanta. Malaglagit na. Anya? Mabalin ka diha dayta kanta. Ti agpaay atanda. Ti panagtugmok tirik nata. Sure. Ket no bilang tagin na tayo ta. Dayta kumati mangipalagip iti tunggal maysa kadata. Wah. Aday ba kam? Awan. Sige. Angay, nalpasta na langan. Apartan. Agsubliak pa iti opisina. I won't let go. It's over day. Damat matlaw ko king ka Jan Ray bro. Anya na ta? Manungal dawon na nadlaw ko asan ka matimtimak kanawan ka kanay kayam. Ha? Ada ka di parikot yo kinilin? Awan, Greg, bro. Anya nga ti parikot mo? Ada sakit mo? Wino marikrik nam amadi iti bagim? Awan kara kita ti parikot ko. Ngayon ka di. Di kayat ni mama ama pasamak. Abay. Amo na ka din ti ayan ayat yo kinilin ket di na magustuhan? Saan? Ngayon ka di. Adagayam nagtulagan da ken Uncle ko Romeo iji Canada. Ha? Wan Greg. Kayat ni Uncle ko Romeo ama pana kijay. Tada ka nung nagururay at trabaho kijay. Anya? Ne. Kahit mo asawan bro, panawam ti trabaho mo dito, panawam nilin? Dahil tangarot ti parikot ko. Saan ko nga muna niya tiramida? Kan kasano nga ibagak ka niling. Kumusta kayo matin kini dyan? Nabayag adyak nakita ida na ka ni Greg. So far, okay mat. Awan mat parikot, friend. Amom, nakasat ka unay kan kwa na. Ngamin nasingpat, kandi adal. May sa nga inhenyero. Kesta ka di? One friend. Saan lang nga dayta? Gwapo. Sana all. Punya ron. Kaano nga tamot ang makasara ka katikas kan ko, ana? Hoy, palalo ka, mat! Ay, mabitlaan. Adan samot kurso na dagan ka ni Greg. Anya? Allah ka, haawan day jay. Kaya't naklakan mo best friend.
Si Kamot. Ay na, Vilma. Kastala ang tirugrugi na. Ngam, pagangayan na. Agrayon to ken ka. Saan ko nga mo, friend? Ngam, kaslagayam lang ti marignak para ken kwa na. Kunam laday ta. Tasaan pa'y anagrayo ken ka. Ngam inton agaraman. Agbali mo't laang tiriknam. Ket, amangan na saan mo ang mapupuutan. Inaklon mo to gaya man. Daitan ti Jack mo. Jack mo't kiti may baga Ay, sa bagay mo't kiti Narigat mo't no ko na madi mo kayat. Narigat ti agsa o iti patapos ako na da, friend. Gusto ka dita. Katuan. Ket no kas pangarikan. Awan dakas na. Total, nasingpot ni Greg. Saan ang narigat nga ayatan, di kaskan ko na, friend. When mat kit di friend, ngam, kasano no di nagkayat? Yun lang. Saan ko matakayat asyak timang tadi ti motibo nga gayatak? When nagkursonada akong ko na. When mat kit di Ay na, friend, uray kastuyak laang. Salak niya bakmat ati dayaw ko. Diyak kayat ngagbalinak ang nababa iti imatang ti lalaki nga ayatek. True. Gusto ka dita, friend. Uray kunada nga data yun iti moderna panawen. Di na kaya tasawen. Ngay baba tayo matlao na yun ti kinatao tayo. Girl, I need you. I need your Nasaya at nasimangpet kaniha. Apay, papa? Ada ka di parikot? Imayta ni Rodel. Anya? Simangpet gayam. Anya ko matgapo na nga umawag. Awan mo't relasyon mi, papa. Amok pa yan. Agam siguro akit iring-ring naman ang tirik na nakin ka. Sorry, papa. Ngamaddan kayan ayat ko. Ay, imagamtukan ko na Wan, papa. Addan nagkinarian mi kan dyan. Isu sa bagay, awan makunak kini dyan. Professional kin nasimpet. Ken, iso day ayatek, papa. Nupay kasta. Kasaritam lata na saya at ni Rodel, nakita kayo. Wen, papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagakan ko na nga awanan mauray na kanya. Kat sardangan na kon. Kasta ti Rumbang iha. Kasarita man na saya at tapno sana makapanunot iti dakes. Sanak mo't atay tao nga arugante, papa. Amok dayta, iha. Tauray awanin di mamam, bayat ti panagdakkel mo. Pinatanor ka na saya at nga ubing, kina nagbutang iti Diyos. Awan mo't kit di ti mapilaw ko kon ni Rodel. Tanatak ng mat. Ngam, papa. Awan mariknak nga ayat para kan kuana. Ito na ang araw natin. Anya di ka na friend? Simangpot ni Rodel kat kahit nangagsarap kayo? Kwen nga rod, friend. Anya nga rod itati plano? Saan ko nga rod nga amo no niya ti aramidek? Titay, saan amasaktan ni Jan kan saan nga gimon? No siyak ti sika. Ay, ibagamon kan ko ana. Isumot ket iti pampanunutek. Tasaan ko akayat nga adda saan mi apag kinaawatan. One a friend. Kasta ti kasayaatan nga ramidem. Ano, ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, ha? Simangpet ni Rodel. Timaysa ka dagiti nakaribal mo kanya. Ita. Imawag nga ron. Ket kayat natin makipagkita kanya. Okay. Kaya't kumata makasarita. Ta ibagakin ko nang awanan mauray na kanya. Ta, at kan kayan ayat ko. Okay. Kayat mo adwa ta? Si Kaman, okay lang, ken ka. Sure. Saan ka nagdanag? Nasaysayat pa kaya dinudwata tapno mamatin tilo ko. Kasta nga rod. Ibagakin ka. Saan kung ipalubos nga dapay makaagawkin ka? Agselos sa tilab ko, Talaga?
Selos at tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. San ka ngagdanag? Tapulos adi kan to'y sukat. Anya man ti mapasamag. Uray pa'y asino dagiti agaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Tanusikan ti mapukaw kanya. Kayat ko pa yan nga angis ko't magsat. Sana all. Isa patak na ita. Awan pon ti serserbi ti amin kanyak. No si kamat kan ti mapukaw itipyag ko. Talaga lang ha. Kinasinarak yun ti may sa kadagiti kapingitan nga grayo king kuan. Kasta nga ron. Yagnagan ni tiro diyan. Anya nga iti reaksyon na di inyamam mo na kanilin. Awan. Kasla nasukaan. Sana nakasasao ti loko. Ipagarup na siguro ang makapuntos pa ilang kinilin. Mapalin na. Saan ka nagsasao? Iso dalang. Di mngagak lang iti saritaan da. Panarigat ma. Gusto mat kiti Sinango na anasaya. Owan kay. Dahil tama ti dayawakin ko na. Sana bastos. Kas ka iti daduma. Isungarod ako na kanagasat ka unay. Tanasingpat nilin. Sa pala ko mataawan to ti tumao da parikot iti relasyon mi. Nang rona no talaga adi malapdan ti adayok. Apay, talaga ka diya matuloy ti papan mo? Kasta ti kayat ni mama. Aguray ka. Apay nga isuda ti nag-decide para king ka? Adda sakit ni mama iti puso. Kat saan ko akaya ta sakti pa kay gapuan ti daka sa mapasamakin ko na. No sa anak nagtong paliti kayat da. Adamot kay di rason. Katima ko na, sa nagaputawan talag ko, di kaya nayat mo. Ngam nari katima ko na nga LDR, o no long distance relationship. Nagtangaro ti pampanunotak. Amangan mo adan tuket di aglamis kada kami. Girl, I need you. I need your Ada ka matgaya man dyan, iho. Apay ka ni mama. Kasla da pagkaragsakan nyo. Talagang ada. Iho, ato yo. Ano na ito? Daytoyan ti plane ticket mo para Canada. Ano niya? Isarog yamo daging paki. Inton o may alawasan ti flight mo. Mama, ako Ay, saan ka nga agrason pa eh? Total kat bayadan dayta ni uncle mo. Sige Agpakada ka matan iti kaayan-ayat mo. Ngam, Manmano dayto yung oportunidad, iho. Kan may isa, para matlang dayto iti masakbayam. kababain mo't kada uncle ka nanti. Wala. Nag-effort da ng tulong kan ka. Ngam, awan itirik nakti umadayo, mama. Amo, nga para matlang iti naranranyag amasakbayam daytoy. No, mirisan, oray dito yak lang. Amok ang makaurnungak mo. Tanang nga tumati posisyon ko iti kumpanya nga ayan ko. Amok. Ngam amag anapinpintas ti agururay kan ka anapintas agkasa ti jay. Saan ko nga mo, mama? Amok nga dadakkel a rason. No apay adi mo kaya ti umadayo. Saan ko nga libak? Saan ko kaya tapanawan ni Lynn at dapan nakabalin na? Abagan no isukat na ka, kasta ka di. Agtalagat ka ni Lynn. Narigat ka ginadayo. Masapol nga agtalag kayo iti tungkal maysa. Iti panagin na dayo yo. Maso ti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Siguro. Amok naman maramidak. No di timang surot iti pagayatan nyo. Yasa, sige. Padasak, mama.
Love? Pinitbatam ti dakulak ko. Abay. Kaslag mamayo ka. Ada ka di marikrik na. Saan ko nga mo no kasangarugyak? Ada ka di parikot. Nakalidliday ti langam. Something wrong? Sa pala ko matasaan kantong agbalbali yung bayat ni kawan ko. Anya? Kaawan ko kunam. Abay. Sa dino ti papanam. Saan ko alam naman na ito eh. Kung ako no saan to ang mapasamak. Ti anya. Abay, sa dino ti papanam. Hindi Canada. Canada? Ngam, abay nga italaan. Ama sa kanyak tayo. No, basta nagsarita kayon kinlin? One Greg. Ay, ti reaksyon na. Nakitot. Kaya nung nakita tiliday karagiti matana. Uri sino mat, bro. Agasam na ita. Kinilaat mo. Saan ko nga minanam naman na kasta kadaras na iti paspasama. Mas dawag nga ron. Kano lang day di pa nang ibagam kanya. Ngamita, mapankagaya man. Sana ka naragsak. Tawan kasta plano. Amuglatan ti kang rona na rason. No apaya di mo kahit tumadayo. Greg. Nilin, saan ka di? Puto na ito. Saan ko akayat nga ginadayo kami? When takas tinakunaking kay tinaminsan. Nariga ti long distance relationship, bro. Oh, ada ka matan. Kumusta ti ba nagsarita tayo kini dyan? Vilma. Oh, apa yan? Asangit ka matan. Kahit napasama ka? Di kaya't nga di opisina tayo magsangit. Apa yan ngamin? Nagapa kayo kini dyan? Nagluko mo tanda dyan tao? Apay, ada ka din na doktalam asabali a babae itibiyag na? Saan? Kumadayon ni John Ray. Anya? Ay, talaga nga rin ngayon sukat na kan. Saan, friend? Nga mapanan ni Jay Canada. Ay, kasta ka di. Di na yung bagbaga kanya. Nabayag ka no day, Jay. Itan ang matuloy. Oh, kat nagkasat ka na unay. Sana all. Kasano kumaama ko namot na nagasatan. Kit umadayo nga rudan. Iso nga ruda madanaganak. Pagdanagan ko mangay, kat nakasingsingput mat di love mo. Love na kalaunay ni John Ray. Wana, ngam narigat ti long distance relationship. Aniya? Ay sus apo. Di pala nakapampanaw day tanti pampanunutan. Natural. Amangan no. Saan kami ito nga kita pa eh? Ha? Anya ka din day tangay bagbagam aya? Tsaka mo, Vilma. Nga madanagan na. At tayo ang mapasamak day ta. Kan saan mo man na pampanunutan ti kastata? Ulitak, nagasat ka unay. Ha, nagasat ka. Sana all kunak manan. Tsaka mo, nupudnutan ako naman nagasat friend. Makunak ang nagasat ka, taintun sumangpet, ang kasar kayon. Kalpasan na, alait na kamatun ijay. O di na saysayaat man ang tigasat mo nga siya. Nga mailiwak to itikawan. Anya ko mat pa kay kawaam. Sana parikot tayo ta. Tangay high-tech mat itan. Advance itan ti technology. Anya? Oh, ada Facebook, ada Messenger. Kan, mabalin yung net sarita nga agkin-kin nita babaan ti internet. May ikawak tulakit di Kan, talaga ngamin nga tadanak ko. Ay, sus, kunak lang arudin nga wanrumba nga pagtanagam. Wanangam ka sa nun nga, makasarak to ti sa balay jay. Ay, sus! Abay, awan pa nagtalag mo iti kaya ayat mo. Amok
Ngamin, adon to ti sulisog ijay. Sika talaga. Uray sa dino adda sulisog. Di pindi daytan iti tao no pasulisog. Ha? Oh, diure man katagin na sidag kayo akanayon no talaga pasulisog. Adamot kit di rason mo Jak maawatan tiriknak ngamin iti naamuak. Agtalag ka kenkwana. Talag iti tunggal may sa ti kasapulan iti long distance relationship. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga asahan na malapdan ti papanaw mo. Wino iadayom kada kami, bro. Uwan, bro. Pudno gaya mapanawa mo, wino adaywa mo ni Lin. Awan maaramidak, bro. Kasi tinakunak. Saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama. Kat isut pa kaigapuan ti dakas ang mapasamakin ko na. Oh, bro. Napatagmat nilin kanyak. Ngam napatagmat ti inak anak kautangak itibiyak ko. Mawatan ka, bro, dyan. Isu nga adda ko makidakakin ka, bro. Oh, anya day ta? Saan aga po taon panagtala ko kinilin? Saan mo ko maabay-bay anti kayang ayat ko? Ne. Oh, anya ti kahit mo asawa ni ti day ta, bro? Nasingad na nga gayam. Sika ko matimang bantay. Kun mang bayabay kinkwana. Girl, I need you. I need your Oh, apay akas na tila nga masimang pwet iha. Nagsangsangit ka kadi? Papa, Oh, apay. Nagapa kayo kini John Ray? Adda kadi saan nyo ang nagkinaawatan? Lino ko nakakadi? saan papa? Ngam pumalawan ni Jan. Pumanaw ko na iha. Papananakin. Anya tiraso na pumanaw? Agflightan ninto numayalawas papa. Apay, nagikat ka din iti trabaho na? Kat napan agtrabaho ija bro? Inala da uncle kan auntie na ijay Canada papa. Kasta gayam iha. Jak maliklikan ti agliday papa. Itala nga ginadayo kami. Iha, awan met nga tati dakes na, para metlaeng kada kayo na ita. Isagana na ti masakbayan nyo. Uwan matkit di papa mawatak. Ngam, kasla sana pa'y anak kasagana iti adayo na. Masapul nga maawatam, iha. Kamin, patya ka na saya at ti plano na iti adayo na. Jak ka mo papa. Ngam, makarik na ak ngamin iti panagdanag. Anya? Kasla mariknak ken. Saan kami tun nagkita? Ay nanak ko, saan aday ta ti panunutem? Saan mo kumapukawin ti panagpalag mo ti kainayat mo? Saan mat nga iti dayta, papa? Ngam, ado ti sulisog ijay. Uray lakit to anak ko na ya. Lumaipapan iti dayta, kasapulan ti talag. Kasi tinakunak, papa. Agtalagak. Ngam, di tak mababalaw na makarik na ak iti panagdanag. Amom, iha. Uray no adda ditoy, no talagang agloko, mapalilata. Papa, Ngam uray addamet iti adayo, no talaga napunlugan ka. Liklikan na ti sulisog. I love you to the morning light can never end. You'll be safe. o anya, friend.
Naisaga naman ti bagim, iti papano ni John Ray? Diyan mo, friend. Ngam, lumdaan nga. Taitalaan nga aging natayo kami. Maawatan ka kiti. Yung masapol may ruwan mong tabagim. Talaga kasta. Sana mapunas iti panunot ko ti negatibo abanag, friend. No talaga ngay ayatem. Awatem ti amin. Adu ti sulisog ijay. Ta liberated launay dagiti babae ijay. At least no ditoy, adu pay laang dagiti mangipatag iti dayaw da. Pudno day ta kinunam. Ngam kasi tinakunak. Agtalik ka, iji kaya ayat mo. Oh, madanon kayo matgayam dito yung restaurant, Lynn. Vilma. Oh, si kamat gayam, Greg. Oh, Greg! Ah, Di mo kadua ni John Ray, Greg? Wen. At na kami ni kamakam na report. Takasapulan ni boss. Wan ata ni, agluasan nito may alawas. Masapul nga rod nga the turnover report nga. Wan matkiti ang. At na kami tayo mang take over ang kinkwana. Ni, kunak man no si ka. Oh, saan? Sa Balia Department tayan ko. Ay, kasta ka di. Ani, saan tamat yung meram-raman nila niti saritaan? Uli, na pwede kag tagtagari. Sige lang. Okay, haklan. Kasano nga eh? Anya tirik natin mapanawan? Ha? Ay, sus, Greg. Di mo man sutilin tigayam ko. Ah? Ay, awan mo't gandat ko amang surdukin ko anang madlaw ko ngamin tikin naliday na. Natural. Si kamang ba't di mapanawan? Lin, don't worry. Nasing patigayam ko. Uray agin na dayo kayo. Di na kanto isukat itiganggan na at chicks. Nagkikita kayo gayam kadalin kun Vilma. Wan, napanak kami nagbirin data marik naktibisin ko. At amot nga rin pagkakumiko mamitay. Okay laan. Naskan amalpas ko dagiti reports. Takabawain mat kini boss. Anyitikon ko na da Vilma kun Lin. Nadlaw ko ti kinaliday ti rupa. Ti kain ayat mo. Ay, agsarak kami ng madamdama. Pagsaritaan may anasayat dito eh. Masapula. Ngimsan ka madanagan. Aramidik ti bilin mo kanyak. Agiamanak. Saan ko abay-bayan ti kain ayat mo? Sana agaputawan pa nagtalak ko kinkwana. Amumatan. Amangan na maamuan ni Rodel. Nga awanak. Katday tati paggundawayan na. Di napatpatasan na paglukwan ni Lin. Tas siyak ti makalaban na. Girl, I need you. I need your love. Ti anak ko. Hello, Iha. Papa, maladaw ka kasumang patintun madamdam ha. Agkuyog kami ngamin ka ni John Ray. Kasda ka di? Alawan, Iha. Amok mo na napatag, ti pagsalitaan nyo. Ikay madanagan, Papa. San kayo kumangag panunod iti sa bali? Tamo ka sa luwadan ti dayaw ko. Amok mo't dayta, Iha. Ti napatag kita, kit amok no asino ti kaduam. Iso amaladaw ka. Wan, Papa. Amutak matan. Diyak kaya't nga dandanag kayo. Wan, Iha. Tay talain pa. At apay nga minaramid iti opisina. Sige, Iha. Bye, Papa. Bye. Talaga matanagan ti anak ko. Iti panagin na dayuda iti kainayat na. No siya klaeng. At damit pagimbagan ti panagin na dayuda. Tapno masuot no kasano ti kinapud no ti tunggal maysa. Kayrunahan ti amin. Amok. Apagimbagan tantong matlaeng day taabanag. Nalabit, kayat ni Tiyan, ngay sagan ti masakbayad da. You are the star, even in Lin, Vilma, panawan kan ditoy. Ada ni Chan. okay lang, friend. Good luck. Uy, si Kamat.
Anyway, thanks, friend. Welcome. Sige, mapana ko ni Tenny dyan. Babush! Okay, bye-bye. Aganad kayo. When? Ay, anyan ayat ikayam ko. Malidayan, gaputaw madayo ti kayan ayat na. Hangam no siyak. Muragsa ka nak. Tamabalin aday tatidalan na makadanon tumutin ni Canada. Hello, Wilma. Oh, Greg, sikamat kayam. Oh, nasino tulurayam? Awan. Agur-urayak lang iti taxi. Ah. Pinarubuatak lang ni Lynn. Tanagkuyog tan kini John Ray. Kung naknururayam ti boyfriend mo. Ha? Kas na gadi. Tapno saan ka na marigatan nga agoray? Itulod kan. Oh, thank you. Ngamsahanan, Greg. Kababayan pa. Amang ano da makakita ka data kat maidanon iti girlfriend mo. Ay sus, sakpay katipon ti pagapaan yon. Anyan. Ay, katawa ka. Ay, makakatawa kiting bagam. Awan girlfriend ko. Oh, sana all. Tila'y bagbagakon. Kasla jak mamati. Oo, at daking ka ano saan ka mamati. Ibagbagak nga rudan tipod no. Okay. Saan ka apilitan ang mga klon nga dan girlfriend mo? Kasi tinakunak. At daking ka ano saan ka mamati. Wanya, pabainan na ka di amang itulod kang ka. Ha? Sige man laran. Abangan no kaguran nakpay no saan ka apagusto na mangitulod kanyak. Apay yung paradang ito igit ti baybay titugan mo. Kaya't kung agsarita ta na yung bag, iti maod agon daway. Kaya't ko nga agkin narita. Kinapod no na dyan. Madanagan na. Pagdanagam ko ma. Awan raw ba nga pagdanagam, iti adayok iti danam. Dyan. Ta saan ati kinaadayota, iti tunggal maysa. Ti mamaglami isterik na ti tunggal maysa. Ikarikin ka dayta. Sapay na kumatakas tang agpaiso. Ngam, sana mapunas ti danag ko. Apay mait, hanya iti pagdanagam launay. Awan ka dit pa nagtalak mo kanyak. Agtalagkat kan ka. Ngam, kasano na makasarak kan to ijay iti sabali. Saan to ang mapasamak dayta, lab? Tasi kalaang tinakaitalay mong dito'y puso. Dyan. Saan mo kumapukawan ti panagtalak mo kanyak? Si bubukol ti panagtalag ko ken ka. Pulos. Sanak nga agtuatwa. Si kakit di nang runakat at daday di arodel anapingit nga agrayokin ka. Saan mo apagdanagan dayta? Taawan ti makaartap ken ka dito'y puso. Kasta akmat, iso please, agkari ka kanyak. Orayin nak nga ore anyat mapaspasama. Agsubliak, tapno tong palag ti karikin ka. Promise. Saan ka nga danak? Adda aklot tangagur oray ken ka. Agyamanak, kanayon mong ipapan, nga addak akanayon itisibay mo. Wen. Adayo akman iti dinam, ipapan ko mo't nga adda ka itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kun kirid ko. Same here. Chandre. Sana tuwapulos nga paliw. Yes, I always love you forever and ever. Kasta at matyan. Sika, kat sikan tulaang tinakaitaliman iti puso. At ayo ka man iti ganda. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Agyaman na kiti pangitulod mo kanyak dito'y airport, Craig, bro. Awanan yaman na bro. Katay karim kanyak. Si kapay lang ti makaamo kinilin. Aywanam ko ma. San ka nagdanag? Adday tinatalgad nga ima ti kainait mo. Agtalig ka kumakanyak. Nasingad na nga gayam. Kan nalablabas pa yung aggayam. Taabak tapay ti kaslag kabsat. No labsam ti agsao. Agpada ti kawikaw ti bagis ta ako nada. Wan, kasta matirik na ken pangibilang aking kabro. Kaday ti tilaglagi pam. Anyaman dagiti napatagkin ka. Napatagmatan kanya. Agyaman nak, Greg. Natalgadan tirik nak amang panaw king kuana. Taamok adi mo baybayan. Wen, siyak ti mang sukon, mangitulod ken kuana, iti trabaho na. Saan ka ngagdanag? Agmulta akto. Wana yan. Good luck bro. Ken saan ka makariplipat? Anong tirik na mita? Okay lang. Nga may kawaak. Kasano, awanan ti umawag kan ka, kan awan maawat mo text messages. Uwain nga ron. Sana bale? Saan mo mataparikot ti mangsukon kan ka di balayong, kan mangitulot naglaan kan ka? Ngam. Adda pa nagbain ko, Vilma. Apay mat. Panagkunak. Awan matidakas na. Nang ron no nagtulagan da nga kayam. Uwan mo't kit di, Amo mo't ti kinasingad da adwa. No pay amo kamay kawa kalaan. Kaputasan ani dyan ti kadwam. Ay, uwan nga rod. Oh, awan ka di pati awag na kan ka? Awan pa'y mat. Siguro. Saan pa nakasangpot ijay? Uwan, tadwan sa ti stop over na. Isumat lang kaya. Okay, orayam ati awag na. Awan pa lang dawag tanak ko. Mukha na pilpilit lang nga napanijay. Para kan kwa na matlang tay jay. Uray agin na tayo ta. No naikari nga isuta. Awan makatubag. Agaya tunay ni Chanri kinilin. Wano analin. Anya nga tati mapasama kiti relasyon ta. Ita nga at dani ti antayo ti anak ko. Ay, sa bagay. Piyagtatay ta. Makamutan no niya teramitan ta. Saan ka mo't itaalaptan? Kaya't ko lang matamay sa gana da iti husto ti masakbayan ta. Damo ka na pimpintas ti kasat na ijay ngam ditoy. Awan ba't kiti ko nakinilin? Ngam, saan lang nga mo ti kasat ako nata? Ta ultimo inapoy nga isubo mon maragragpay. Agap, kasi ti kunak. Nunay kari nga isuta. Awan makatubang. Kat agtugmok lat tatitalan ta. Nga ora ang japay dagiti sumangpay apan nupo iti relasyon ta. Girl, I need you. I need your love. Kaya't mo asawan ni Greg timang sukon ken mangitulod ken kaditi balay iha. Uwan, papa. Nagtulag da ka no kan dyan, Ray. Uray pay. Bayan nila ta na. Nasingpot-pot ni Greg. Kan agkagayuman dala unay. Abak da pa'y nga ruti agkabsat ka ni dyan. Angam iha. Amanga no sa bali ti pagtungpalan ti kanayin nyo panagkuyog. Papa? Nagruna no nadagkat kay launay. Awan mat nga ta, papa. Ngamin, kasi tinakunak. Nasingid dang agayam. Saan mo laeng amay baga iha? Tadyay ko na nga ruden. Ura na yu periti danom akayo. No kanayon amadadang. Sumgit lata. Ito
di kinunang, friend? Saan ka nakaturog unay, di rabi eh? Wen nga rod, friend. Sana sumina iti panunot ko dyan na ibaga ni Papa. Anya nga minaya ti imbaganakan ka. Kasla mariribukan ka launay, saan ka nakaturturog? Amangan ka no iti kanayo na panagkuykuyog mi kan ni Greg kat adda maabol a relasyon. Anya? Oh, well. Saan tayo lang nga mo? Adayo ang mapasamak dayta, friend. Nasingad nga aggayam da Greg kan John Ray. Amok. Amom. Kunada, awan imposible kan ayat. Si Kapilma may sakamat. Sa may sa ada nagkinarian mi kan ni John. Nga oray anyat mapaspasamak. Saan kami itong agsina wano aglinipat. Nga oray aging nadayo kami. Oh, sana all. Awan. Nagkaring agsugli tapno tong palon na ti Karina. Wow, ha? Sana all kunakmanen. Ken, adtuyak mat amang ururay ken kuana. Tapno matong palata ti panagkalay sami. Isungarod ako na asaan ka nga agliday iti atayo na. Tama ko na anagas at kalaunay. Ngam, ti posible nga adda maabol a relasyon iti nagbaitan mi ken ni Greg. Kasla imposible, friend. Oh? Kasano ko ma? Kasano ko mga... Oh? Anya ngay no. Anya ti amo tayo. Adu ti mapasamak tunggal aldaw adumteng, friend. Saan, friend? Dinto mapasamak dayta. Ngam... Oh, ngaman niya. Anda na sa ukanyak ni Greg. Apalan na kanuunay ni John Ray. Ta iso tinayat ko. Oh, makita? Kunakon kat. At dalakit din nalimod pa na gusto na ken ka. Kinamom, nakunanapay. Ano ada kanu kasingin ko, arman na. Wow! Sana all kunakmanan. Kayat nasawan. Diyos ko, ada nga ta nalimod arik na na kanyak. 100% nga adda. No kasta tinaybaganakan ka. Kat, saan tala nga may baga? Ang mga nudumten to ti haldaw nga ipudno na kan kaday tarik nana. Taawan kat nga ro dito ni John Ray, agayem na. Ay, ada lakit din ti anak ko aya. Naimbag ta damat day ta agayim da. Agasum day ta. Sukunan kin itulod na. Ang saan to nga ta mapasamak ti pampanunutek? Nga iti kanayon da pa nagkuyog kat addan tumaabel a relasyon iti nagpaitan ta. Nagrunakit at dan ijay Canada ni John Ray. Nataer kan di adal ni John Ray. Kat sigurado nga ado ti agrukbab kan kuana. Kasanon no di nang tumalapanan ti sulisok. Tadayo ni adalin kan kuana. Nanyala di tan ti pampanunotek. Agam, saan nga imposible ang mapasamak na ito? Ititaktak der ken kinasingpet ni Greg. Saan alarigat nga ayat tikas kun kuana? Sorry, Greg, ha? Oh? Sorry? For what? Nagbayaga nga grub-grubwat. Kanayon nga isot pangungungtan kanyak ni Papa. Okay lang na ita. Sang-sangpet kumot lang ita. Ken nasapa pa mat? Sa bagay, nasapa tapay ngagpaiso. Ngam, ang mga numaladaw kamot ito opisina yun. O saan? Siyak mo tibo siya. Ay, iti department ko tikat ko asawan. Sure ka, saan ka madaksan? Saan? Awan rumbang nga pagdanagam. Okay, imbagam dayta, ha? Iso mabalinta pa iti dumaga sa amamikat iti restaurant. Iti asudeg ti opisina yun. Ala, apay, saan ka pa yan namigat? Nagkapiak lang itay. Sige man laangan. Sa bagay, uray siya. Imbinumak lang iti gatas. Amok matapada ka, adi mamigat.
Kasanumat nga mo. Siyempre, nasingad kami nga gaya iti BF mo. Natural. Nadakamat na kanyak dayta. Ay, alawanan. Amukmot nga do ti may istoryana ken ka. Maipapan kanya. Kasta kayo kidi. Awan rumba nga pagdanagam. Awan dagas nga istorya na may papanken ka. Kanayon na ka nga ibida kanya. Iswa, kasta unay mo't nga apal ako. Anya? Day tatipod no. Ada madlaw ko ha. Oh, anya day ta? Talaga akanayon mumut apato ka rin day ta akanta Inted kanyak ni Jan. Yung kabil na iti flash drive. Talaga? Sana all. Amok nga minamagus-gusto ang taimbaga ni Jan kanyak day ta. Anya? Kinamok. Malagip mo tigayem ko no mangeg mo day ta akanta. Pudno day ta. Ken, pagusto ak man. Oh? Title na langen kit napintas. I'll be right beside you. Oh, gasan? Akaya nasawan. Taagin na tayo kayo kinidyan. Siya ki adda iti sibay mo. Ha? Si dadaan ngagsilbi ken mangsaranay kin ka. Bayat ti kaawan ni Jan. Greg? Amom ka di? Kaslamat ang kurang tel daw ko. Nujak mangagday ta kanta. Anyan? Ken amom pay? At malakip ko tunggal mangig ko data. Oh? Talaga? Oh, sana all. Sino man? Malagip ko ti panagkuy-kuyog ta. Talaga? Sana all. Girl, I need you. I need your love. Asa ino nga tamat na ito nga mauawag. Ni nga tadyan. Apay adito nga umawag. Kat adamot cellphone ni Annalyn. Felicitas Residence. Hello. Si Kamat Gayam Rodel Barok. Simre ka niti trabaho na. Nasaya at mat. Ha. Nakamami ti dayta. Kasta ka di? Uwan. At dani jay Canada ni Dalry. Nandanin makabulan na ijay. Ay tatisan ko nga amo, Barok. Mala. Baliwam tulangan ti umawag no balem. Uwan, Barok. Sige. Bye. May samit day jay Arodel. Kasanuan na amuan na nga awanin ni John rin iti Pilipinas. Kan, saan ka di pa'y nagsubli iti trabaho na? Ay, napingit day jay nga grayo iti anak ko. Kat amangan no riribok naman iti anak ko. Amangan no isot tumawad ariribok iti relasyon dalin kin dyan. Kakaisuna saan ko anak ibiyangan ti relasyon ta. Dayjay kit din Arodel ti manggulo kadakwada. Wanya, mapandan? Nakaawid gahay man dagiti kakaduam. Sorry naladawak basit. Awan na. Okay lang. Adamat langin naramid ko. Ken inyawag mo matamaladaw ka basit. Ada nga minilipas ko a report. Mabit lang nga. Ornosat dagiti papapel iti table ko. Amang ano ada pa iramidam. Sige lang. Agtugtugawag lang dito eh. Sige man nga Rod. Mabit langin da ito eh. Sige lang. Take your time. Nay. Madamamat ang mapatukar ti paborito makanta. Este, paborito ta? Kunak ko ba? When? Onya,
Awang ka di payawag ni Jan. Ay, awan pa'y nga rod. Ano ko na mo kong. Nakalipat sa amaten. Ora siya, manungal daw na di mawag. Kasta ka di? Duangal daw mat ka na di mawag ka niya. Ano yan? Ay naglukon. Maiturid na tisan gumawag king kay ti duangal daw. Siguro. Amo na abisi ak. Nalabit ngayon ton rabi nga umawag. Agsabali mo't nga minti oras tayo dito kan ijay. 15 hours behind. No, alas 5 tayo iti agsapa. Alas 2 dalaang mo't iti malumijay. No, alas 5 tayo dito kas ita. Alas 2 damat iti parbangon iti Canada. Wan mat kiti Aday ta. Nalpasan. Sige, mapantan. Nalpas mon? Wan. I-check ko lang intong bigat. Kababain mo't no aguray kay ti mabayan. Na yun. Awan anyaman na. Uray kat awan mo't amo kapapanan. O sige, mapantang nga roden. Okay. Lakmo tiri daw. Mano malipatam. Wan. Sige, Megan. Siya kunti mangilak. Nagsimpat ni Greg. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wan, kasta nga Rodel. Sige. Bye. Nagdagulit mo tanda dya, Rodel. Tsak kumarabang nga ibagati kas jay. Nung nasaysaya atin numamuan na, nga damang itultulod kinilin. Adaw mauawag iti cellphone ko. Di mat gaya man ako. Hello, Iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawak ba sita sumangpet? Ngamin, nag-dinner kami ni Greg dito Irwal. Didak matanurayan namang rabi, Iha. Sige, Iha. Alang arod. Aganad kayo, Wen. Wen, Papa. Bye. Bye, Iha. Saan ang magastusan nga ta ni Greg? Ano nga ta ti kay papananday tangar aramidon na? Amangan met no ti atap ko nga da pa nagkurso na da na kinilin. Mahan pangaro na. Kit-kitaan nakmatlatan. Maru na wakto lang ata. Ling. Tapno maitulod na kun. Kan makainanakan tumatan. Amok nga do tinaramid mo ijong pigsina. Awanan yaman na. Kinsan ko amarik na tibanog ko nakadwa ka. Anya? O siyempre, kadwak di kapintasan a babae di tilubong. Di wow. Bola. Kapintasan ka dyan. Sige, saan ka agdanag? Siyak to mati agbayad iti dinner ta. Anya, ay, saan? Saan kumat nga itulo kasi kati agbayad? Alakit din. Mangantan, nalami isang dagiti na idasar amakan. Can I invite you, Jan? For what? Pangawisam kanyak, Charming. Kuyugan man nga dinner. Ha? Oo! Di mo ko na ay napagkadkadam ti awis ko. Okay. Lipasak lang ti report ko. Saanan? Mapantan. Nalpasan ti working hour mo. Siyak ti makam mo kini papa. Okay. Kasano nga ta makapagkagkadak iti daytoy. Anak ni boss. Iti daytoy a construction firm. Apo, abekit kita nakitikas ta. Napintasak ka di? Ha? Ibagam tipod no.
Nasaan? Gumurakan ka? Napintasan ka di? Naskan ka di pa nga ibagak. Really? Oh, I like it! Inagkanak. Para day talaan. Ping-ping mo tinagkang. Kurang pa'y Amangan no. Kayat mo nga itilips ti agkak. Ay, piniyaka mo tanya. Nag-click to yung awa ba? Hello? Nakariyan ka pa'y kayam, Greg? Uwan, sana ka makatulog. Isa pinatas ko timawagin ka. Sorry no, masinga ka. Okay, no problem. Actually, sana ka mata makatulog. Ada ka di parikot mo? Pampanunutik namin ni John Ray. Ta nakalipat matan. Lin? Awanan. Talaga atsak maura yan tiawag ni John. Anya ka tanggag pa iso tinapasamak. Tawari siya kat di na pa inawawagan. Uy nga ron. Maikatlo da ito yan na rabi adi mawag kanya. Oh, hasta ka di. Saan ba ta naka-online? Anya nga tanti mapaspasamak ken ko ana ijay. Agtalo bulan lang pa itikat na iyay saan. Wen, di nalam mo. Nalausan ti iliw ko kan ko ana. Bueno, busy mo dyan tao. Uray pay. Maipamuspusan no kayat na. Sa bagay, ulmat kidiya. Ngam. Sapay la ko ma, tadin tumapasamak ti pagbutbut nga, Greg. Pagbutbut nga anya? Adi kamtun agkita pay. Ay sus, saan mo't nga tama pasamak dahi ta? Tamok nga'y ayatin nakalaon ay di kayong ko. Isot kanayon na nga'y baga kanya. Ngam ado ti sulisog ijay, Greg. Anya? Iti day jay atak-tak dar ni Jan. Amok nga do ti agkurso nada ken ko ana. Sa bagay. Kasanon no. Di nantun masarkedan ken malabanan ti sulisog. Girl, I need you. I need your Kunak na gawid tayo. Yung nagpilit ka pa lang nga imay dito'y bar. Come on. Danggayan nga uminom. Sorry, ngam sana ko na agin inom kun agdrive back pa Sa adapay sa inton bigat. Saan mo paglanagan di trabaho? Tasyak di makamokin ni Papa. Anya? Saan, Charming? Nabitak pa lang iti kumpanyayo. Saan ko akayat nga adam ako na ni Daddy? Unak awan parikot. Sa balya talaga dito eh. Yes, honey. Come on. Ha? Honey? Oh yeah. Ibagat kan katipon no. I like you, Chan. Anya? Kaya ko, you will love me. Kaya ko nga, ayatan nakmat. Diyos mio. Kasano dito yan? Kasano pa inilin? Naaglaw anak iti dito yung mistisa. Saan amabalin at tutupak dito yung babae? Apa yan na pa ni magkamatan, honey? Kuha. Why you look at me like that, John, honey? Nabartek kan, Charmin. Saan mo nga mo tisasawang? Huston tinainom mo. Narigat ng malabsam. Ay, saan ka madanakan kanya? Naruwamak nga uminom. Naimbag mo saan nga agungat ni boss? Saan? Kunak manan. Awan ng piding na kanyak
Yag ko na ito'y. Anya? Zanak pa yan na baratak. Come on, join me. Sa bali mo tayo babae. Oh, sige, honey. Let's celebrate this moment. Oh, iha. Apa yan? Apa saan ka makapangan? Awan ganas ko amangan, Papa. Kan, madlaw pa, yan napayatan ka, iha. Papa, Ada ka di parikot mo? Wano parikot yung kini dyan, Ray? saan ko ngilibak kada kayo, Papa? Manungal dawan adi imawag kanyak when nag-message man la kumay ti messenger. Amang ano makumikumit laeng, iha. Nasayat lang no kasta ti rason, Papa. Kasanon no. No, anya, iha. No nakalipaten, tanakasara ka ni ti sabali, Jay. Anya? Manula nga bulan na ijay, iha. Isukat na kanadagos. Day tati pagdanagak, Papa. Saan nagaputawan talik ko ngam kasanon no. Ada nang sulisog kan ko na ijay. Iha. No talaga nga ayatin na ka. Malabanan na. Wano nasken alabanan na. Ada ka di parikot mo? Ako. Saan ka kumanangag di bakpay? Amo, da parikot mo. Saan ka kumaabumdang amang ipagkakanya? Basta, ada may tulong ko. Ipay ko. Diyak ka mo, Greg. Nurumbang nga ibagakin kita ito iwanusan. Ibagam lata. Tadda ka si dada namang tarabay king ka. I'll be right beside you. Madanagan at ngamin. Kan, pastawag. Tasan batin nga mauawag. Di pa'y agonlinean. Kasla, aawan matan pinanawan na. Ore siya. Di na ko matawa-awagan. Sapay la kumata sana mapasamak ti pagdandanagak. Amang lipat ti gayem mo. Ibagakin ka. Amok no kasanot panagayt na king ka. Gamusan tayo nga mo dagiti dumatang nga sulisukin ko anay jay. Day tangarod ti pagbut nga, Greg. Amok. Moderno launay wano liberated dagiti babae jay. Ket mailawan ti gayem mo. Girl, I need you. I need your love. Sorry no naladaw kami ka ni Greg, Papa. Awan parikot iti dayta, iha. Kukwa. Papa? Awan to nga tati sa bali nga ibo nga dayta kinadeket yu iti tong kalmaysa. Ha? Nagrunaket ko nam. Nga awanan awag ken kani dyan, Ray. San ko nga mo, Papa? Ngam, kasagayim laeng mo ti pangibilbilangan may titunggal may sakin, Greg. Saan mo ang may bagaday ta, iha? Tay kunadan, madevelopment ni ayat. Tasa na basta nga grossing. Saan ko nga mo, Papa? Sige, magaturturog ako. Saan ka nakaturog na imbag idi namin sa narabi, pa? Sige, iha. Good night, Pa. Good night, iha. Nene. San samat anasaya atin ti mapaspasamak kadaan alin kinsyatre. Daytoy kadi ti bunga ti panaginat tayo ta. Anya ti orasan? Aldaw samatan. Saan nga iti kwartok tayan ko? Anya daytoy? Apay akas to'y tilangak. Ni Charmin ti ada iti habay ko. Honey. Anya ti kayat asawan daytoy? Honey, please embrace me.
Anya ti kay tasawon dito, Charmin. Adak iti kwartong. Anya kumapay. Tinagkay data na turog. San ka di ngayon tulod na iti kondo unit ko? Ngam sana rumbang tinapasamak ka data. Tawan mo't relasyon ta. No need. And don't worry, honey. Sana ka papawi tinapasamak ka data. Nadikat. Maragsakan naglaunay. Ngam sana rumbang. Taada kayan ayat ko iji Pilipinas amang uray kanyak. But you're far from her. Anya. Siya tiyada dito as itataan ang mga pap iti iliw mo kankwana. I'll be right at your side. Saan arumbang dito eh? Among ka di dyan. You're a great lover. Ada kayan ayat ko iji Pilipinas. Lipate mo. Anya. Nabayagan nga gayan ayat kami, kinilin. Again na dayo kayo. Kat siya, tiyatay ti asidak mo. Di na saya at awagak ni Papa. Iba kakasan ka pa sa kita. Anya. Kayat ko, agtali na it ka dito kundi unit ko agmalam kan agpat nagpay. Okay? Diyos ko. Nagbasol ako na iti relasyon may kinilin. Sorry, Jan, honey. Ngam idita mo pala makita kay di opisina ni Papa. Nagustuhan kan naasitakin kanyak. Ngam sorry mat. Nudyak maikaring ayatan ka, Charmin. Taada sa balingay ayatak. Mawatan ka? Ang aramid kami nakapailag. Tapno maayat na tumatlaan. Felicitas Residence. Hello. Hello, ma'am. Nilinda ito eh. Oh, si Kamot Gayam, iha. Nakaawag ka man. Sorry na madisturbo kayo, ma'am. Kahit kulaan ko mati-makidamag, may papan ka ni Jan. Apay, saan ka di nga umawawag ka? Nabayagan, ma'am. Makalawas sana nasurok. Kat madanagan ak. Daimbagkad ka tabakalawas lang. Idinto ta siya kat makapulanan. Ay, tiyakman amoy titay-tiyay nga ubing. Kasta ka di. Unay matkan. Makupikom lang at na yan iti trabaho na. Manumot nga rod nga agopen iti Facebook na. Ay, day tatisaan ko ka amo iha. Agap, bayam. Tapata sa kakuntakan ni Kabagis ijay no anya. Sige nga rod, ma'am. Saan ka agtanag? Siya kunti umawag kan ka no da makasarita kadakwada ijay. Agya manak, ma'am. Sige, kastabay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Ay, nagluko nga upingan. Ultimo kayan ayat na. Di na naawagan. Ay, anyan. Apa yan? Awan pa'y makatawid na sa Amerika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay nga inawis na kiti kantin. Kwa friend, da kayo lang kinigrek ti makaamo iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Awan mo tanawag ni Jan. Oray ka ni Greg. Di mo tumawawag kan kwa na. Oh, kasano daytan? Tsaka mo, friend. Awan pa'y makatawan na ijay. Nakalipatan? Diyak nga rod amo. Anya tanong
Anong awagam ni mama na? Damagam na yung mawag ni Jan. Naawag akon. Kat mas daaw itimbaga. Oh? Anyat ko na. Nas tao nga rod itinamuan na. Kan uray ka nung mati balay da. Saan ngay mauawag ni Jan? Nay, apay nga ay. Anyat na pasamak nan? Iso na ito yung tibagbagakin ka pagbutbut ng frena. Ha? Adumteng ti panawen ang makalipat ni Jan. Tiyam kaklaunay. Amangan no sana malabanan ti sulisog. Gapot ka adayok iti din nana. Well, kastoy tima ko na, friend. No talagang ay ayatan na ka. Labanan na ti sulisog. Saan ko nga mo? Ngam sa bali ti marikrit na. Saan lang ang akin abisi ti rason at di makaawag kanya? Saan ka kumangag panunot iti kasta? Amang at madalaan parikot na. Kan padasam to manang ti umawag ka ni mama na. Tabarang imawag ijay kat anda update na ka ni Jan. Sana mapunas tinataan ko, friend. Sana suminay ti panunot ko ti kaadan kasukat ko iti puso na. I was hurt and I was wanna break free. Anya. Oh no. Oh, yes, honey. Di kagdanag. Awan gasto sa mga uray sinti mo. I have money. Siyak ti magkampo. Please, di ka nagkitkat. Kasanon nilin nga oray kanyak. Ibagkatkan ka. Something wrong will happen. No agkit-kit ka kanyak, honey. Anya ti kayat mo sawan. I love you so much. No di na ti kasal. I will kill myself. Ha? No anya timbagak nga aramitak. Aramitak. Nangruna no agbunga tinapasamak ka data. Anya dahito yan na naramidak. Promise. Aramidak kami ng kabailan. Tapno maayat nagtumatlaan. John Ray, honey. Hello, bro. Nakalagip ka man. Kunak no talaga di na kami malagipan. Kumusta kayon, tita? Saan nga okay? Hindi ka mat ngaminan makalagip. Dakla parikot, bro. Diyak mo no kasano nga ibagak kinilin. Iso asikati inawagak. Anya nga minday ta? Bro, diyak naliklikan ti anak tibos ko amisti sa Pinay. Anya? Kasano nga ro din nilin? Saan mo pa ilang ibagbaga, bro? Pangnamnamaang pailaan? Pagurayam iti awan di tao? San ka kadi amasyan? Kunam ngay ayatem nga maapay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na. Nabartag kami ito, ha? Kit nakapuutak langan, amay may sa tinagturugan mi. Awagam, kat si ka amis mo ti mangibagakin kwa na. Nuanya ti baganakin ka, awatem, tangay nagbasol ka. Girl, I need you. I need your love. Apay, anya nga minday ta? Saan ngay baga ni Craig? Noan niya ti kunanaan ni Jan kano ti magibag kanyak. Adda ka ti dakas ang napasamak kini Jan? Sa balit yak parparit na kanyak, friend. Amangan no pimaysun ti pagamamkak adikam to agkita pay. Taadan kasukat ko. Ha? Kasta ti atap ko. Sana malabanan ti sulisog. Saan ka pa'y kumangag panunot iti sa bani? Urayam ti awag ni Jan gang ka. Urayam nga iso ti mangipudno kan kano niya dayta. Kasano no saanan nga umawag kanyak, friend. Di, pilitod ni Greg, amang ipudno kan ka. Saan ka kumangag panunod iti dagas kontra kanyak, Lin?
kan ibagam adadadaulat ni Jan. Amom no kasanot kinasingad mi. Saan ka nagtanan? Dumngagak. Kunak mat akong takay mga muna. Wino ag-message ka iti account na. Urayam no anya ti sungbat na. Si kanti mangiba ka, Greg. Anya man ti bagam, pacheck. Maawat ko. Ngata? Wan. Anya man dayta. Kasanuman kasakit. Nga uray baga nga da sa bali a babae ni tibiyag ni Jan? Nukasta. Pudno ti atap ko. Saan na kano analiklikan tinasawa babae? Kamsan ka ngagdanag? Adag dito'y asidadaan ang mga dingay kin ka. Apaya naglaga na sulisong. Nakainom da ka nung nagpadpada iti daya babae. Nakigtot lang iti makariing iti agsawa. Tagkaatag na matan. Di nan maliklikan tapa ikasaran ti babae. Kat amom ka di nga anak ti boss na ti babae. Anya? Pilipina ti inana. Amerikano ti amana. Oray pa'y. No talaga pang panunutan na nga da relasyon mi. Naramid na ti amin tapno makapagkadkad. I was hurt by the rules. Isumod lagay masanan ng mawawag ni Jan Kenkwana, sir. Tada naglawanan na ababay. Niya. Dahita tinagsangsangitan ni Lin. Nimbaglangan, ta napagkalma. Agyaman na kitiyan alos mo Kenkwana, Greg, iho. Pasensyan, sir. Napan kami pa itigid ti baybay. Katidyang impiksan at sakit tinakam na. Maawatak. Kat agyaman na ka, tanda kalata mga andi ngay Kenkwana. Agagayam kami kada dyan. Awan parikot, sir. Adda ka kanayon amang andingay Kenkwana. Oh, di ka nakit din nagtipal. Nailuyo sa kamatan, mama. Nakainumak kan narugso ni Charmaine. Iho. Parikot ko nilin, mama. Yapay nakasarita. Dahita ti parikot ita. Nangruna kat agayat unay kan ka. Amangan mo't no niya ti aramidon na iti pagina. Amok adina baybayan ni Greg nilin. Ayat ko tagkid daw iti pamakawan. Awagak to, mama. Dahita ti kasayaatan nga aramidom, iho. No talaga na ilawan ka ditan. Anya nga ron, gay. Mama. Darigat mo't no talikodam ti anak ti bus mo ako nam. Nangruna, no agayat kan ka. Adda ka di ibagang kanyak. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know, ay ayatam tinapanawam iti Pilipinas. But I love you so much. Charmaine. Agpaiso, naiduma kami babae dito eh. Kat Jack may libak na ita. Nagsisinublak dagiti nagbalin akaayan ayat ko. Ngam, sikat tinakapanagnat nga awan naglaw anak katakwana. Charmaine. Kang runani ti amin. Awan inayat ko, wano nakarigna ti ayat katakwana. Anya. Italang ang nagayatak iti kastoy, honey. Ipatay ko lakit tinutalikodan na. Promise. Aramida kami nakabaula. Tapno maayat nagtumatlaang. Saan ko amay kari? I know. Awan reknam kanya. But, aramida kami tapno maayat na, honey. Okay? Just give me a chance. Ikan naklangit ikon taway, honey. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtakinaduan na tito'y igit ti baybay.
Noawan ka lang nga tamangan andingay kanya. Tsaka mo. Amangan no naglemesak ti tapaybay. Saan mo nga ramitin dayta? Saan pa ka ni busanan ti lubong? Nalabit sana da kayo tiniituting itong kalmay siya. Kahit pa Jack, dumteng to ti lalaki ang maikaridi na sinaw nga ayat mo. Manjakon. Anya? Saan ko na kayat ti masaktan? Saan mong ibaga ti kasta? Dumteng to tinaikarya para kin ka. Sana ko namang namnama pa'y Greg. Saan mo apukawan tinamnama? Siguro. E di umadayo ni Jen. Nagpariknan kanya. Asaanan nga agsubli. Tapno tong panan natin may sakari. Ayan na day Karina. Di na kano nalabanan ti sulisok ti anak ti bus na. Di ko namkit di. Talaga nga gusto mo't siguro iti day siya babae. Lin? Taurayan niya ti aramidan tay babae no talaga alabanan na. Siguro. Awanan maramitak. Nalabit. Di dati pagpatinggan ti amin kada kami. Ti kasayatan nga ramidam. Aklunam ti kinapudno. Patya ka dumteng tumot lang ti ayat akatukad tinapudno apa nakayat mo. Kasi tinakunak, Greg. Saan kun anam namaan pa? You'll be safe forever and I'll hold you. Kumusta tirik na, friend? Mauawa na nakitikanas, friend. Kaya't ko tiyak bakasyon. At pagkada ka akin ni boss. Mayat nga ta. Ibagam Panunutak pa'y. Ibagam ka di ni Greg, tagbakasyon kayo. Anyan tulangan ti kunain da nagkuyog kami. Oo, apay panunutan ti masao ti sa pali a tao. Naon lakat ti dakas nga aramidan nyo. Manchak. Kang runan ti amin. Awan dakas na no. No, anya. No da kayon. Anya. Masapul nga klunat nga oray kasanot kasakit na, papa. Nagbanag nga ubaw amin nga rapaap mi. Analin iha. Napananti ka rin nga urayag ti panagsuglina. Tapno tong palan na tinagtulakan mi. Talaga akas ta iha. Adalat ta dagiti dumteng nga pagtingitipiyag tayo aditay namnamain. Ngam, kasla masudak ti pusok, papa. Inayat ko iti kastaunay ni Jan. Iha. Ayan ti ka rin nga agsubli. Tapno buklan mi ti may sa pamilya. Anak kari akmat nga orayan at mapasamak agur orayak. Awan kay bagan nga ramidem. No ti maklo na di ka kagasat. No ba'y nasakit? Kasta ti aramidak, papa. Aklo na ti kinapudno. Ngam, diya ka mo, no aging kat ka, no amay turak ti sang. Kabailam iha. Saan ka kumangag bali na nalupoy? Pero naal ti amin. Kidawem ti panarabay ti apo. Papa. Wadi ha? Isut mang tidkired ken pigsam amang sarangit ka dagiti apan nubok ti biag. Pa, agyaman na kiti panang patpatip karyo kanya. Laglagi pem kumaiha. At daak payla dito'y amang tarabay ken ka. No namin pinsan amang lipatan. Awan babalin ko. Nga maging kaita. Mariknak payla ang tisamam tinaramit na. Mawatang ka. Sana kas ka rin na malipatam ti tao nginayat mo. Agpay sa kaita. Wan, tauray ahip lang may natarakin mo ama po ka. Umda sa pagsakitan tinakam mo. Wen, Greg. Nangruna ka tinayat ko iti awan kasping na. Ngam, apay akas
Ito'y tiimpalak na kanyak. Babalawag ti kayam ko. Amo ka mabain mo't kanyak. Tasanan ng imaw apay. Awanan na mo kasawan. Urayan niya taramidan. Uray kunak alipati ko na. Umagibas lang tayo dilagip ko dagiti panagkadkadwami. Ngam, ada pagyamanak launay iti apo. Ta sa anak anaylawan ken ko na. Ada pa'y lapagpanagkal ko. Nasinawak pa'y lang. Day tati kapatgan. Gayam. Long weekend ita. Amano kahit mo ti mapanigibag yun. Anyat pa ko na. Sige. Agpakadakin, Papa. Sige. Mamuak naman nugot ni Papa, ma. Uwan. Maamu amin tunbika. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan parikot kanyak, iha. Agtalaga ka kinigreg. Uray siyak, Papa. Ken, saan kayo magdanag? Amudak mat. Wan. Amok nga mo masalwadan ti dayaw mo, iha. Wen, Papa. Nintupay dyan na nabayag akayan ayat ko. Awan na pasama kiti nagbalitan mi. Dahita ti kang runaan, iha. Ta oras ang natulawan. Awan pagpanakkel mo iti agbalinto nga asawam. Papa. Naimbag ano isot makagasat mo. Agam, kasano no saan? Wen nga rod, Papa. Kinapod no na. Kasla na lag antiriknak ang makikuyog kini Craig. Awan man lang panagari, Papa. Iha. Awan nilimlimod ko kada kayo, Papa. Ket, saan ko nga mo? Noan niya dahito yung marikriknak. Noan niya dahito yung nararamidag. Aniya? Wan, Papa. Adan in na mabulan, sipod day di pan nakaamok. Nga adan naglawanan ni dyan na babae jay. Kan, pulos adi imawawak kanya. Kaslain inot mo ta napukaw tiriknak ken ko na. Kasta ka di. Kaya't mo asawa niya, sana nasakit, tinakam mo. Kasla, jakmat mariknan, Papa. Saan akas idi ka am mo? Ngam, at dati saan ko apakaturturugan. Kas ita. Iso arimwara ka nagtimplay ti katas ko. Sana ka makaturog, Papa. Sana suminay ti panunot ko ti panagkuyog mi kini Greg. Intun bigat nga agpabagyo. Excited ka kani, iha? Saan lang nga day tati rason, Papa? Ngam, awan mo't relasyon mi. Awan mo't ibagbaga na kanyak. Nupay, ada na sa una idi kanyak at sak malipatan. Anya mo deta na ibaganakan ka, iha? Mga sawan to kanon no makasarak itikas kanyak. Ket, apalan na una ni Jan, taiso tinayat ko. Aniya? Nga sa una ti kasta, iha? Wen, Papa. Ket sipod pimanaw ni Jan. Ison tinangakam kadagiti sigot nga aramida na iti. Uwan nga roda. Talaga na anos kinasingpat ni Greg. Da kayo man ti damagag, Papa. Umdas ka ti daytan, ana ibaga na tapno, maamuak nga adda pa naggusto na kanyak. Umdas ka din dagiti aramidon na ita, ti ipagpakita na kinasayaan. Uwan, mabalin. Siguro, di na kaya tagundawayan ti kinasidag mo kan kuha na, iha. Ti panagtalak mo.
Adda ngamin kakasta alalaki. Ngamit ikaw ganda, adda nagrusing ariknada. Kanayon na nga ibaga kanyak, Papa. Anyaman ti ka sa pulak. Ada kanayon iti sibay ko amang tarabay kanya. Urayo maiha. Amang ano kadagiti masungad, agpudnumet laeng ni Greg ken ka. Girl, I need you. I need your love. Tabiin, pili kag ti maturog. Napaot mo ti ba nagsarsarita mi kan ni Papa. Abus ta agbiyahe kami numalam na pikat. Arabian kami lakit di iti dalan. Kababain mo't ano turugak. Alta umawag kanya kiti kasto nga oras ti rabi. Asino ko mati... Di dyan. Anya ti ramitak. Sumbatak na ta. Bay am tamao man tulad ta. Sumbatak man langan. Hello? Wrong number kayong samat. I'm so sorry. Pakawanan ako nga, Lin. Apay nga mawag ka. Amangan numaamuan ti asawam kat aga pa kayo pa'y. Please. Kaya't ko amang ngaganti pang makawan mo. Amok asi babasulakin ka. Kat abtal nanto lang ti panunod ko. Nawa pakawan nak. Apay anaramin mo kanyak tikas jay. Nagpalit ka anaro ko. Aklo nak. Nung aging gaita. Sikapay lang tay ayat. Awanan ka is kanday tang ayat. Ipamay sangkit din ngayat ang di asawam. Di na ka di mapakawan. Okay. Nasakit man. Amom no kasano kasakit na. Sige. Pakawanin ka. Ngam no kaano amalipatak tinaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? Panawin lang ang ti makaibaga no kaano amay waksik ti amin. Walang sandali hindi kita pinangarap. Dasaya at launay no nakapagkid daw ka iti pamakawan kan. Napakawan na ka, iho. Uwan, mama. Nasakit man ti kastroya nagbanagan ti relasyon mi. Askan nga igturak. Kung sursurwag alipatan ti amin. Day tatirumpang. Aklo na. Kat idawat ko ang masarakan na kumati ayat. Akatukad tinapudnong ayat na. Huwan Kat kuma, into nakita kayo. Awan kumat sinakit tinakam. Agtalakat kan ka, Greg. Kan imanugot mo't ni Papa. Agyaman ako di pa nagtalik po kanya. Saan kang hagdahanag? Diyak dadailan dahi ta pa nagtalik mo. Agyaman at Greg. Kaya't ko lang nga mayaw awan ti sakit tinakam ko. Oh, sige nga ron. Anya ti kahit mo apa nagluwas ta? Parbangon ti Friday wino Thursday night. Ha? Si Kaman. Ta si Kamat yag maneho. No, okay lataking ka di kalpasan ti trabaho di Thursday. Isu ha? At least, makapasyertan iti Friday morning. At ado ti mapasyerta. Oo, sige nga ron. Mabalin nga agitin tanton ti gamit ta winalikaman ta. Ikargak to niti kotse. Sige. Ipakadakmutan ka ni Papa nga agdiretso tanton iti malpas ti trabaho. Kaya't ko ti aglang mas iti harak.
Nasakit unay tinakam ko. Itinagbanagan tayan ayat may kinilin. What's happening, honey? Apay ngagbarbartag ka kan... Agpupungtot ka, ha? Silbag tigas tayo biyag. Damagang pailaan. No saan kumasi ka? Saan kami nagsina kinilin? Anyat kayat mo asawan? Isupay lang, di pampanunutam. Wen, gaputa iso tay ayatak. Saan kidiyasi ka? Saan na po no dayta? Saan? Sorry, Charming. Yung saan ko nga mo. Nung kaano amalipatak ni Lin. Kung masursuro ka nga ayatan. Yes, Daddy. She's now in normal conditions. Okay. Bye. Naimbagta na itaray ko adagos ni Charmaine to the hospital. Simrot ti sakit na iti puso. Gapo iti panagpukaw na ka na ibagakin ko, ana. No dakas tinapasamakin ko, ana. Kargo di konsensyak. Konsyak ti babasulan ti amana. Anya ti aramidag. Saan ko nga'y ayatan? Saan ko lang analabanan ti sulisog? Nutal ko dak. Amangan numatay ni Charming. Girl, I need you. I need your love. Siya kuntag kitaw iti dispensar. Wenno pamakawan iti naaramid ti anak ko ani Chanray, Mr. Garcia. Ang yaman hak Mrs. Felicitas. Papaina, nagruna kinilin. Nagkasingsingpot ti anak iyo. Kasya'y kitin tinapasama. Kinapudno na. Kaya't ko anilin ti makagasat ti anak ko. Saan daan na ito ding ititunggal maysa? Kan maysa, awan mo ti parikot. Gaputa, makita kat inot mo na nakamubon ti anak ko. Nasayhat karudukas ta, Mr. Garcia. Sapay lang ko ma, tamanging pinsan tumitla nga malipatan natin nakas ang anagbanagan ti ayan ayat da. Wen, Okay, kumusta mo ni John Ray? ay, dakal ti parikot na iti asawa na. Imawag lang kanya kidikalman. Ada kano sakit na iti puso ti asawa na. Kat may parit ti sobra pa naglatingit na, wano pa nagragsak na. Si Kaman ti agpatukar. Ha? Sige. Ngam, kayat ko. Idilit mo tay kanta ang nakaprogram dita ka ay ayong apatukaren. Ne. Apay. Basta jakon kaya tatanggan. Kat numabalin. Idilit mo. Ay, sige. Sure. No isot ko nam. Ikatekon. Alam, patukar kalatan iti FM station. Nasa isayat pa'y. Basta jakon kaya tamanggagpay da dya kanta iti kaanuman. Sige. Amo ko no apay. Ngamin may palagip kang kaday ta kanta ni... Agi amanak namawatan na. Imawag ni Jan. Kat nagsarita kami. Kasta? Nagkitaw iti pamakawan. Imbes sa mangrugin na malipatak ti amin. Naipalagip manin kanyak ti kinalupoy na. Amom sana rason ti panang sulisog king kuana ti anak tipos na. No talaga adi na kayat? Awan ko ati napasama ka na kuana. San ko nga mo, Greg? Ngam. Okay. Santa na pagsaritaan day ta. Kaya't ko tinaan-anayan ang makalipat. Tawanan
maaramida. Isuda ito iti famous military academy. Isuda ito iti main building. Kat iti dayaban na, ijay mo ti baga nga Borromeo Village. Oh, mariknak ti salamsam ti angin na. Kahit mo, agtugaw tapay di tayo? Wen ha, medyo nasakitan dagiti saka ka magmag na. O di, agsublitan ni Jilugan. Saan? Agtugaw tapay dito'y semento at tugaw. Kaya't ko ti presko ng hangin na. Oh, sige. Talaga nalamin. Kumputak man ititakyag mo. Mabalin, Greg. Oh, sige. No, kahit mo di sa labahin ka pa eh. Mayat? Yes, of course. Salabay mo't lang. Amom ka di. Aging gaita. Kasla tsak pa'y lapat yan. Ti? Tinanaanaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon ta. Naskan ka di pa'y nga da relasyon ta? Sa akto agtalikin ka? Saan mo't kit di? Amok mat. Di nakpagaramida ni ti Dakas. Ay talaga asaan? Diyak tumaaramid day tag sipot ta. Ta, anya? Diyak kumapakabasulan. Diyak lang min kahit agundawayan ti kasasaad mo. Greg? Iti pa naman nakasaksakitan tinakam mo. Iti napasamak ka na kayo kinjan re. Diyak kahit ni baga mamanang gundawayak. Ngam siguro, inakmat ka kura. Kinjak pakabasulan na ipkas ko tinabayagan ang nalimad arik naking ka. Greg? Sipod mat amom nginapapalak ni Janre. Diyak ilipak. Nalimad ka nabayagan nga kayatakin ka. Nadlaw ko daytan. Ngam, saan ka kumaamaupay, Greg? Ikan na kumay tinananay apanawan amang tingiting itirik na. Nakaawag ka bad, iho? Mama. Jermin. Oh, apay ti asawam. Nataki. Good. Awanan, Mama. Anya ti kayat mo asawan? Natayan. Kaniya? Anya tirik na ti dandaning agkasar? Loka, damagang pailaang mo't. Siyempre, excited ka na ragsak. Anya ti makuna, may tinatamag ko. Anya dayta? Sumagpatmat kaya man ni John Ray. Balon. Anya? Wen, Ay, kasta ka di. di mo kunaan nga dapay larik nam kan kwa na. Masiguradok ti bagik, Vilma. Napuna sunday di pa nagayat. Adan ni Greg akasukat na dito'y puso. Ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay isa marunungay kami patangatang agyaman na pagayam.